ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু ৰোগীসকলক আমি আৰ্থিক সাহায্য কাৰণে সুবিধাবিলাক পাইছোঁ। যাৰ ফলত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মই ৰাইজলৈ ধন্যবাদ দিছোঁ। Kedamtang aningkan 2021-22 labangso aningkan itu wok lu cara dia somara tu bukan lapente kisu kecelang kisu eng tangka maha kawi pen doai daru kisina mubi bang kutumhan kerap kepi payir dia pan Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma himpen MLA tumhan ningkan sekpen lak pokep patangka CM Relief Fund pen people dia panabang awar saya nang itu abang sorteng pensi nibi ningkan arjon bonbon lo penon phong bangke cungkiram ningkan order ikut advice abang so ningkan tangka bangke pini si army lo check distribution nasi nangkame tu perlu tangte kedamtang aningkan abang ke bang haru kris isu se logo dia somar apente si kecelang atau kapan rampon donglo apen di bangki ikan matang de pini kerong bangke tak soceng kita masih padat pen si kecelang lepende logo dia somar tumpan bang paruni ra trokner kebrahini abang kutumhan pini rompon lo lapen soceng kita mesti apaan kira ni kepreka ni si hokpon lo hodak babang si celang tumhan ipon longji kasih lapsun ningkan arjon angbong kawide tumhan kirap konhong abang so awar sai Himanta Biswa Sharma himpen MLA tumhan kipon labangke thipi labangke ko taso jompe dili hauragat ahom bidang hosti rat hoipen dili Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma nang litum ahin pen lang lepan kardom period pen BPC ang ban choro. Thank you sir.